nua be ma Kevin Taylor wo share eye US one or two man nsem na ya na ebi ya obeka ebi ya onka ya ma me Agradaa ebe kan se wono wonfa na ba e masle queen for because ye papa John Dramani Mahama wo be di akonwa ne so a ye sika Ghana sika no wo de be masle queen so awo secret nti wono de ni vote die wonfa ma obi a eye Kevin Taylor say ani eni kwa so obi akasetia eye mama pad because asofo ni bebrabe yi omonim se omo wo NDC anase MPP nti se Agradaa betena se aka ne se ya obi a menya no kasetia nti we kabia membo yenya Agradaa na empo no abemu asko ne mu akofai ebia sa abemu ana mani nyansa papa so Kevin eka ai osi ya mame Agradaa wakofa esuko ne masabi ne woda na china wotu ne fubone so Kevin se won ke bisana na ya asem so se ai Fíres SHS no no krepa na wo ahunyenye ma wo US oba Ghana no ni sika ode ne ba ne be ko school ni ade no na ya se ne ba no ode ne ko Fíres SHS a sika wo o seye anasa ade a wo toye edidi ne ba na chi ne nyina ye series 50 pesos na ya se sika o seye nyina 6 cities 50 pesos enu mpo wo de top pen na ya se wan tohwe nenti na omampenu ekufado na Fíres SHS na ode buy no no krepa nti na ya se obo mampenu ekufado abaso message so no comment be ba sen nia na ya kawe no krafa comment be kama ko Kevin ko bedu Taylor say na ya obo ma yentie na ya emma na Agradaa nkwa ekufado one ne mpanifo Dr. Mahmoud Bawumia nyame onhrawo esan say single mothers na yebre me nye politics but na yebre me hwe say mako Germany aba na me di ohawa ba na papa minister na mba baby amba ko school na nheda nko yi na say me ko hwehwe besia owo besia di miti ko pempem esesa akola school ma no na me tua school fees more than 5,000 a term. Wow. Na akola ibe school me say Erade single mother me ko fasika e wo hemfa na enshanka nyankopon se na me njindi me die me credit da ho a counselor na maka na me njindi but ene me be eco free SHS free ya anje me bribe bia ya anje me sika bia ade a meka se yetimi toye sika me 60 50 pesos pen na pencil na eraser asa etie no die me gina chese empanifo eni wiase nyina anemu. I'm not doing politics, but areas will be here, bibia, and will be here, dear. Let's say, ye can. Sana sabi you say, and this is so on not the buyer, Kebona Basso. It is a free SHS, free education, idiot. I might say, will be an ninja school who be ano, and if I say, will be school. They say, me banner dear me here, Ebia, Nedriane, and I attend CDCB. Adriana crowd or dining hall, but a corradi or quest or man big. It's a mean chawano, young twash on a counselors. Me who video be on social media, girl be yourself and Nayaso Sadain. Saying on not to Germany, and an hour war Germany, and can you kufuadwa, or then in Baba Ghana, and Ominia Fíres SHS. And I was say, na Germany now what to know. And Korano more Germany no. Almost school number corner mutiaka. School na Korano corner Germany no. School number corner. Ana SS near corner Germany no. Is it pay school paying fee paying ana? Sa girls we Soramaka kamunum kalas abetna na TV so atro. Omo court ni musika kakra bia atro. What na Germany awo. Emma osi Germany wo ban tuma nko school free. Ghana na obenya say ko school free. Aya mo kasa ye na munya atro no. Yesa friends na ya so se den. Minim baby a okonya sansem ni free ye. And sometimes we say Ghana for no ye Jimmy nti omutwi make a better TV so a ye nyina ye Jimmy wokọ wo ma wo Germany and na de omo ba Ghana be ko free SHS na obra ben na born Germany wa wo man tuma nko school ho obra ben pa na wotena Germany boy ya sebio oka se Germany ni de entumi njew na what is wo ba Ghana ko free SHS obra ben na wo born Germany ho e de obra na wo bo na entumi support wo lifestyle of Germany. What kind of life were you living? Germany. Wabetina social media say your friends say na ya so me I'm not going to speak against you because me nimo bre.
but sa opese se bi owunyini cha at your age no kanokre se opese politicians eboa ma hwe wo ma ebia ebi deda UK ebia edwuma kro munye bi nye ka na politicians ne ma osika na hwa fa hwe wo ma eye den na akọ wo Germany na aka se Germany de wa wo awie oba ntumi nko school wo Germany na omom ko school wo Germany no won se obi ayi botom sika kotua sa oba no mo nko private school wo Germany intade na mo ko school wo Germany public school a o se Germany senior high school there na wuntumi ntua na Ghana de na opetumi tua munjai saa de nyame bekumo munyini munjai modu menopause munjai na time wankasa awutu a woye ena meba ekufuado mebo ekufuado abaso meba ko eye free SHS me say Germany obra ben pa na wo bo a wentumi anso obra na no antumi angina ama wo banko school wo Germany munjai saa de no mo be yana nkora anu akotia mo munjai emmoa mo time mo brem ho asia no benya bema pane na watena bobra e de na kotena je ni se wa wo Germany na omba ntuma anko free SHS o anko school papa wo Germany utumi de omo ba Ghana na omo be ko free SHS wankasa sema wo no o kan wasum to na ye de na do baba ko UK wankasa sema wo kan no eto wasum de bia mo betra social media na mo kasa nya na nkore nya ho kan nsem tia mo na ye gum animas ne ye ko fa mo nsem pia bontene intane ha mo intane ha mo se modnyini edru sei oba wodru sei obetwe wo afiri atromu aka no kre obra ben pa na wo bo no Germany a owo wo Germany a wo mantumi antena Germany wo na wo mantumi antena Germany amom education a Ghana na sebio oba ye be ma mo free SHS education munjai na time enye de bia na mo be kire se sebio mumu ya ha na bibikitwe bi etumi dane mo kra time tana ya so se de ndien nimpona menim ne da bi na social media ko hu na se ede enso nie ana so bo wo se na wote Germany na de Germany hina na wote ukotena wo adwuma ben na wo ye ede obra na wo bo bema ben na wo ne te ede obra na mo bo enti wentumi a wo de wo maba Ghana so meko free SHS aya munjai saade na time aba manyini munyam kora munyemrewa munjai Kevin said na yas ya man bibi no kofio kakra bi pani bi etietia ne maso enu nti na sebi na yas wo jimi ne ho sa no ekwe ntwa na mbeso makra